whāriari, ngai whamau, ngai whiwhia te mau whai, mau tuku peke langangi e pēr whenā. O kore e whenā, ngai ngā whakatongia e kau whamau, whanau ngā whai e whiau, hara lahi ki nā tolu, wai via kau whamau, mā tolu ko tō pēr, mau tuku ke mau pōpō, ki tari inti whanau. Tuku peke wau pēr ngahi langang ko tō pēr, ko ngahi ngāu te mau whai ahon. Tōnga ngai ngā whai ahon koni, ki whala maria tāku mua ka mau mui mui atu, nanga mau tōnga tō. Mau roto me hu whai wafa sipas, pa mui, amen. Sai whamarola he ni ko ngā koe roturele e whahau koe Moses Mati Tautolu, tiutaka me Kolisko Tupou. O whape ke utatari whiwhia i motoro koto ape i he Pongpongina. Ata te whila i motoro po mea mai i he interneti, pe ko ngaru mo pe. Ki e tau poloka lama pre-judge, pia koe Mr. RMC wanoa. Pia ko whape ke uhanga po introduce no at pehene na tolo kuna hoko koe kau whakamaru. O e Pongpongi koe ni ke lawe pia mea e motoro koto ape ho ekipa koe kakai whanua. O ki nau tolo ko toko mai e nau hanga o whakamau i ai whiauhi ko ia o e wanoa RMC. Aia koe whamau whika uraki ki he whiauhi ko ni i he tauni, ko Francis Moala. Aia koe tamau eki ko ni koe tokoni Palestinian o tonga Bodybuilding Federations i Tongani. Pia koe tamau eki ko ni tātu olahi e ne whawhawhunga ia te Tongani i he sino relei i ngahi whiauhi ngahi tau lahi ki mua. Kamata pe mai wafi mahi wa hapua i pe o au mai ke tau ko o si. Na ne wholawat pa koe timi ki Tiukare Tonia o whawhawhunga a Tongani. Hoko mai ki ai o ki ai kaunanga ko Viki Fiefia. O e kaunanga ko ni ko e tape pa koia o e kaumeni pa poate koia ai Tonga Bodybuilding Federations. Ai nu marumaru ai ai kaureka ko no nati nau whiauhi. Ia ko tota ko ni ko tokonsika Italia. Ia e tau o hake tau wanoa. Ai ne hoko ko e trainer i he tawhako ni ko e whaparo sino. Pea o ne whiawhia mo ia i hoko ko e tokotaha whamau o e hoa ko ni. Pea kai ngata i ko e tangata ko ni kai ke sola ia ki ha tokotaha i Tongani ai a ko Jason i tokotaha ko ni ko ia ko e pure ia tanoa pea o kai whamau lahi ka te ia. Ko e lau ta ko e ne lere po kalama ko ni i tanoa pea ko e Popo. Been a really good supporter for the sport and also for Tonga as a whole. So we're so happy to have Jason as one of our judges for Mr. RMC 2020. Pea kai ngata i au heni foki pea mo tana tau peau au kai ke sola hata ke tokotaha ko ni a business woman. Pea kai ngata i trainer hoko pe ko tana ko tahe au trainer pea nai whakamau pea tana ki mua i ngai whiauhi sino relei ki mua a Tongani. Pea whakawhiawhia o ne tari relei pea moe ahoni ke hoko ko e whakamau ki he Mr. RMC wanoa. Pea kai ngata i hoi pa koe kai o ke whaka Pensimani ko e taha eni ai kau whakatoku lea a Tonga ki siaina. Pea whawhawhunga ia tua Tongani ki siaina. Pea kai ngata i ko e taha eni e kau me mipa o e Bodybuilding Federations. O ne hanga whawhawhunga i mai e kau trainer. Whawhawhunga i mai pea koe kau coach ko ia ai Tonga Bodybuilding Federation ke hoko ko e whakamau e ahoni. Pea koe whara osi o tau iheni ai pa mo semisi whanua. So semisi whanua o smea pe tō tāko tō ape, koe tō tā trainer ia ke he tip koe i karetahi he koe kap koe tau ko osi. Pea o ku kake ngatai ko tō tā whai ako i sport and science i he ako titi ai. Weweke tau paspas, weweke tau ni paspas i ai. Ai ako tau ko whakamau. That's all our judges for today. Ai ako hango e lau tau whiawhia. O koe ki a taha e ta relate ki he tau polokalama. Hake ko kai polokalama ke. O tō taha ko tau peu i ne whela veni ka mo si poti. Sai he whainga maari e ko ni keke tau te whāroa. O tui o ko si whiu e kau reka he kei whātatari ki whai mo nau laka mai ke whunga station ke nau whakaari pe anga pehen nero. Te tau kamata aki a e physique. Pe ko e talau sese mutu matatahi. Aia pa te tau kamata pe a me he junior divisions. Hangi koko lawa ni nai pa te toto whakamanato pe ko ngahi whika, they will come in randomly. The numbers will come in random.
So up to you to look up for that specific number so that you give the specific marks to whatever specific number. So ladies and gentlemen, kaya tau te whakaloloa. Ko e toko taha te hanga hopoki. A e tau mala e i he houa koe ni, ko e tamai o eiki ko ni pa me whakaloto, pe au kune lotonga ako i he korisi ko tupou. Kata ki hoi pa me kai nga moki paspasi mai. Jordan Vailala, let's go. Let's go, Jordan. Sai, matani ma Jordan, hoka ki ai, tu ai ai Jordan, o hutau, o hoko mai ko tota ko ni pa me sopa tau whahau, aia o ku ako i he korisko tupo paspasi mai tua merie yongi tau, paspasi mai tua merie yongi tau, fika tahiva, number 90, tua merie yongi tau, tua merie yongi tau, mari. Alah, ayo betul tahu ni juga tahu ni pak. Malah. Tua media yang tahu kami sopu. Hopa tu kiai, hoek pamekai na. Betul tak modifica tolo. The next contestant he's the number 3. Kami Havelu, ako i korisko tupou, paspasi mai, Hiamasi Fakarelu. Let's go. Let's go, Masi. Ayo mas, ayo aku mas Fakarelu, kami Havelu, bea okuloto ngako i korisko tupou. Pas masih maya Hiamasi, sai goi hoko atu hoeki pamekai nga, ki he fika homofulu. The next one, ayo aku fika homofulu ia, bea koe tamayo eki koni bea mei perehake. Okuloto ngako i korisko tupou. Hoi pamekai kata pas-pasi mai Tinitolo final. Mari. Mari. Ayo kota bayo eki koni totong ako i korisko tupou. Kau main tim ko ya tolwa ya obudofo atamayo eki ko ni i berehake. Malah. Sai ko e tokotaha fika nima ki he tau fe au ko ya au ni but he's number 2. Ayo ko tokotaha ko ni fika wa. Bea mei Havelu niku wako ye korisko tupou. Tokotaha ko ni he's number 2. Aya ba mei Havelu niku. Oe ki pamekai nga pas-pasi mai Pasiri Masima. Let's go.
nai o pasini o kune nofo I haveluriku pea o kune ako I he korisko tupou. Hoko atu koe tamayo eki koni une nofo pe I toloa ako I he korisko tupou. And it's going to be number 8. Aya ko fika valuia. Judges, this one is going to be number 8. Paspasi mai. Siua sitanilei. Let's go, Siua. Siua. Ake ko utano ane nai ko tamai eki ko ni une tofo pe toloa ako ai pe kolisko tupou pea o kune fia ke whakoponga mai ai kolisko tupou Siua Sunday Kara me masima Siua hoko atu ho eki papakainga ko tamai eki ko tofo ye nuku pea o wako I kolisko tupou and he is going to be number 12. Number 12, this one is going to be number 12, judges. Nofo I Luku, ako I korisko tupou. Ladies and gentlemen, give a big round of applause to Kopano Tahifote. Let's go. Maalah. Marie. Uwa. Aya ko Siua ako ko talanoa. Koe sampai eki koni koe ko Kopano no ko nuku. Dan ako I he korisko tupou. Papakonga pama ai short division ai junior. Pama osi pa me korisko tupou. E tau hoka ki ai ko toko taha koni Fika Hiva. The next contestant is going to be Kataki Fika Nima, number 5, sorry. Number 5 instead of number 9. Ayo ko Fika Nima ani. Pea ko tamai eki koni fa me Havelupe. Havelupe papoia ako I he korisko tupou. Pea ko tamai eki koni paspasi mai. Di Mote Manu. Oua, skau Mote. Oua, ako ko talanoa, hoi pakokainga. Ko tamai o eki koni no ko Havelu. Ako I he korisko tupou. Let's go. Sai koe homa koe ki ai ko toko taha koni Fika Uanoa. The next one is going to be number 20. Next one is going to be number 20. Oku tamai eki koni no foi maafanga ako I koristonga. Pea koe tamai o eki koni neo sikau pe ki ngai fe au hiki mua. Ho eki pamakainga paspasi mai. Samuela Taofi. Koe tamai eki koni no foi maafanga. Pea ko tamai eki koni wako I he koristonga. Mari samu. Iyo aku matalo na iko Samuel Taofi, kau la fiari ni bua. Kau ako I he koristonga no foi maafanga.
Koe whakaosi I he division koe ni. Aia koe lotore, koe the last person for this division. Aia koe taha koe ni o kufika taha fitu, number 17 for this division. Aia koe tamai eki koe ni, a koe koristonga. No foi mawhanga pe a kohono hingoa, paspasi mai, te Vita Fatai. Ale Vita. Tamai eki koe ni ko te Vita, fika taha fitu, number 17, te Vita Fatai, te koristonga, Tongan College. Ma'alahi. Ma'alahi. Yo. Sai, kalau kita piloto, apa aja bagi lawan yang kita. Ayo kita main lagi tu kita tahap itu. Ako siya kay short division ay junior. Saya UMP fika wani bagi unu mai mua Fika ta anima valu wanoa tahigo katafiku Uno el loto No toca coisa que formar pouco, formar. Sai, I horo mui ni ko tama ko ni mua ki manga mai ko tama ko ka ki. Horo mui ma to ko pe. Oi. Tai, tu age fasi ki pou si frau si ai pelo tonga frau jo se ko tama ko ni. Pea os ko tu ko ni lo tonga ai frau o si ko ni ai tall division ko ni ko a junior. Ko tu yo ko si mau mari mai ko le ko motor ko yo ko fa ho ko mai. Notonga ko ia ai si fefe ke moto ki paspasi mai famalo ke kau tama ko to division ki bilo fa ai fasi mai pe he o pe ko ia pe ko me a ko ai pe tua o tai pe gai malo maku fa si mai o ia Parah.
Malobito, okay, lava dogi mana ba gina bai. Malobito, bebel mo dogi pas mai. Pas mai. Maala. Sai kutui o si mau mari mai a e tau kau tō kiloton. Sai, o tonga koe e whamau popo e kau whamau a e tau short junior o tau hopa koe ke kau tamaloloa tō junior physique pe koe talau se putu madatahi eni ai whanau iki kei ako ka bakaki kata i kau nau mololoa so koe konga koe o se anenai ko short junior division ia, ako tau hopa koe ni ki he tō. Kai kei lere pe i talau se putu matakahi. Aia koe koa hoko, this is a junior division tall. Aia koe tall division a junior. The first one was the short, but still physique. So the one that just finished is the short, junior short division. Ai with our hoka that ke tō. Ai peke lava lelei, wake maa vitu. So the next division will be the tall, junior tall division on physique. The next heat, it's going to be the tall, junior tall division. Aia koe physique bebe koe matatahi. Karang mo dogi pas yeah. Thank you judges. I know, man, this is really a hard role for the judges. Because all the kids, man, they look amazing. Oku potu takau pe tau whanau. Ihe tau whiau ko ia o e hoani. Sai keke tau te whakaloloa, potu o smau tau whamau. Ko e tō taha uruaki. Ihe tall division junior. Ihe physique. Aia ko tapai eki ko ni unofo I Havelu. Pea ni lolo tonga ako. Ihe kolisko tupou. Hoa I pakokai ngā paspasi mai. Devita Vayako. Let's go, Vita. Baala. Koe toko taha hoko. Aia ko toko taha ko ni ko ne fika. Ko Devita number 9. Sorry, judges, number 9. Devita is number 9. The next one is number 13. Next one is number 13. Aia ko tamal eki ko ni o ko nofo I kolofo o. Ladies and gentlemen, give it up for Mafi Fifita. Ako ihe korisko tupo. Let's go. Aia Mafi. Kawiloto Mafi kanaki, kamadayai. Allez, passe. On est dans chez nous. Let's go, Mafi. Boy, Papa Gaina. So, judges, this one is number 13. Number 13. I do. Yo, alright. Ma, la.
Say, koe toko taha hoko. Koe fika ono. Our next one is number 6. Our next one is number 6. Pea koe toko taha koni nofo I ho foa. Toko taha koni fika ono nofo I ho foa ako I korisko tupou. Hoegi papai kai nga pas-pasi mai. Ifa vea. Let's go, Ifa. Let's go. Owa. Ma. Oi, tapai mai ko I hoi papai kai nga nofo I ho foa. Ako I korisko tupou. Owa. Fika ono. Ifa vea. Go! Koe tapayo eki hoko, hoe papakainga. Koe tapayo eki koni koe fika uruaki and judges. The next one is going to be the number 1. The next one, after Ifavea, which is number 6, the next one is going to be number 1. Number 1. Ayo koe totaha koni oku nofo ia I hofoa. Ako I korisko tupou. Hoeki papai kai nga. Fika uwaki kia pas-pasi mai Devita Mafua. Let's go. Go Devita. Let's go Vita. Ake go bombea I. Kau kai I papai korisko tupou. Malah. Judges, so this one is number 1. You can see the number. Koe hoko atu. Hoko atu koi ki ai. Hoko atu koi ki ai. Koe tamai o eki koni. Oku nofo ia I maofanga. Pea oku ako I korisko tupou. Hoi pa koe kainga. And judges, the next one is going to be number 11. Fika taha taha. The next one is going to be number 11. Aia hoek papai kai nga ko toko taha hoko. Nofo I maofanga korisko tupou pas-pasi mai. Sa teki milolua. Let's go teki. Mai kere ke masi. Oye tapai eki koni hoek papai kai nga. Nofo I maofanga. Now lolo tonga ako I korisko tupou. O sio mai ke ngai fusi no ka toko ni tau taha wha katoa. Toi pas-pasi mai tapai eki koni sa teki. Hokat koi ki ai. Hokat koi ki ai ko tapai eki o nofo I kahoua. And this one judges going to be number 4. This one is going to be number 4. Ayo ko fika wha ni. I whakawhika koe tau whiawi nofo I kahoua ako I korisko tupou. Hoeki papai kai nga pas-pasi mai. Lisiate la tu. Sko siate. Kata kita pas-pas. Ai ke. Ai siate. Hoeki koni nofo I kahoua ako I korisko tupou. Gak boleh tahu dah turun. Balik, dua pas-pasi, mai siate. Hokat koi ki ai. Koe tamai o eki o nofo I tofoa. Pea koe number for this one, ladies and gentlemen, judges 14. Number 14, this one. Aia koe tamai o eki koni nofo I tofoa ako I korisko tupou. Hoeki papai kai nga pas-pasi mai. Siaosi mai Nicole. Go Siaosi. Alright. Mara. Kapai eki koni ako I korisko tupou. Nofo I tofoa. Pea kapai eki koni. Koe te fika. Koe fika tampa. Hokat koi ki ai. Koe tapai o eki hoko. Malo Siaosi.
Koe tōta hoko hoi kapakainga, nofo I toloa. Ai ko tamai ko ni nofo bei toloa. Pea oku ako bei e kolisi ko tumpou. Pea kohono fika. This one is going to be number 7, judges. Number 7, fika fitu. Ai ko tamai o eki ko ni kono hingoa. Paspasi mai, tai mari FC hoi. Let's go. Let's go. Oh, God. Go, Tamari. Tamari kono fika fitu. Tai mari FC hoi. Let's go. Nopo peitoa, apo yo pois ko te pou. Tau tahaua. Lepas pasima. Toi pe tau toko ua kia honi. Kanaki hoi pa tokai na ko tamai ki hoko. O nofo ia I tongani. Bea nea ko I kostonga. Fika tahaono. The next one will be number 16, ladies and gentlemen. Fika tahaono. Ako yo kostonga nofo be I tongani. Ho eki bango kai nga paspasi mai. Mo ui huabi. Mari. Ai ako e tapabe ki koni mo ui huabi. Ako e kostonga. Pea ko tapabe ki koni o nofo be I tongani. Kata kita pas pasima, oi huabi. Wow, koe totaha whakaosi I 4 division koe junior. Pea koe physique. Koe tamau eki konu nofo I sopa kau whahau. Pea koe tamau eki koni koe ako paunga o ria hona. Pea o te kau mai ki whiawi oi ahoni ki bei bā mo kau tangatani. Pas pasimai, Jimmy Harrow. Let's go. Bosi me kata ko mui, laku pede mui. Que quere ter uma mau. Kama me ko ni to ko soku. Bea ko tama me ko ni wapo ya o manu ari hona. Bea me loto ke mo funga mai. Ya hona high school. Mas pasi mai, kama me ko ni le fika wa taha. Ni napa ko ni wa. Aspere fika. Mas pasi mai, Jimmy Harrow. Sai, lupa vai bea I problema que tu simbi. Para dar vai space, para tui. E to miuia tu e kamau na fica, porque mama ni kuwa. Io, por mai kapeni mua, kapau de que ye pe ha o a fica pe ui. Tato. Mari. Kid number 21. Number 7. Fitu. Number 4. Number 16. Lá no
Can we have only 16, 7 and 21? Ano ke fika ko Ahao fitu ata. no fitu wata io. Ta ko ve, no fitu wata ina fika ke tau suti ai. No fitu wata io ko mui io. Ame fika ke ko ai. Un kilo mani e boia. Ko ai. Maria. Laku. Toma ko ia ho laku ko na mo mea mai mo tolo mo mea mai e tau live ko e tu ko na korisko tu po koristonga na mo e ako malunga ni ona laku lelei pe malahi fihi au pito o tu ko ni ako Quem não vai falar o que ele fez não vai falar vai bem. So judges, just make sure you choose. And it's up to you guys with your paper of panels. It's up to you guys. Laku. Say. Say, ki mana ba, ki mana ba. To ki pas, mai. Toh ma ko. Say, io, kau tama boni mo tupa mo te flodo ko. Io, ki kore te kau boni boi. Ui kato mai pe kau no tuma pe. Sai de ki pas. Kalau ui pe ki ki mana ba. Os mai pe ka fika bona. Ui te kau no ki vai mai pe ki. Io, poki au kato mo tolo ki mana ba ka te ui ka tama no ke te piki mai fe ba ke unuhi mai. Poki au ki pas mai ke kau tama boli. Ando lau ko tau pe. Kora ke kau tama no ke mo to humai ko no. Humai ke unuhi mai hu ka to mai pe. Ka ke ko o fihi a pite tu mau ia ko e tau. A fe au mana tui fa no lele. Motolo go tau te fito motolo go mea mai ka pe he tau live ko ia a honi. Ko e hiti ko ane nai. Kau no. O ku kau pe kona tolu he nei pa ko to tolu ko. O ka pe he kau. O kai ke uhi nga ia e to pe ko tolu ko ra ko tolu kai. E to fili I mai me foi tolu pe he no. E na gi me foi tolu no lo ko ni. Pe me ia e to ki to me ia e tau waki wa tolu a tau tolu. Pare ko hafua ki he junior division physique. Ko ia I o ko ra to ki he ka fa ho ko me muitoa. Fai mo tukui, kore pe konga pena ke kau e short, fai me huma e tai limi hau ki lotoni, kata ke fai wake tau fasi DJ, ke huma ke kau me ka hau kotoria, hau pe o laini mai he, kai whiri atu ai whamau. All the shorts. Hau katoa, pas hau katoa.
tayo fika ke ilonga ki bua. Balah. Saya uet be fika goni bage manga mai mua. Hau fika valu, hau fika kahanima, hau be wano. Bagi lo. Oh, sini bae. Sai balai di tuma wai pia itu. Ai apa yang tu boni kalau pena was papa fika te pas-pasi mai te pas oi fakaka toa unuhi ai fia ho afo te ki pas-pasi mai kau deka kone short tatau ka kotol oi ai kokoi yo malo itu ogi be ato ogi hina vai manatu no fui no lahi na o ta kete koe tuunga ko ki ai hoi ko o si iro e au ko ko ke mamata mai tai nipi I know yo man ki o skau ko fa pau sai pe o te ke hoa ki ai ko a fiafi pe ko e ngai fo i fika ko ni fa mau fo fika ko fa kau pe ai ha ki peti paanga di internet sai fa ba ko ni ke ta pe fa roloa so judges te tau hoko atu le waheni ki he bodybuilding. Ai a koe ai te tau hoko atu ke physique koe at master. Physique master. Ai a osi a division koe a kaureka, but we go straight into master physique. Again, different divisions which is short and tall. Ai a kuiai pe makau no, makau lolo ai. But I am a peheni lewa, te u whakahoko at pen. So I'll give you the numbers now. Is that okay, judges? I'll give you the numbers for the 4 shorts. They're gonna start. You add the figure. So masters, it's got both shorts and Yes. Physique. So you did the junior short little pose off, the junior tall pose off. Yeah. When did that happen? Oh, it just finished. It was just for numbers to young. No. There was a junior short. Yeah. They all posed off. Where's the tall? Where's the junior tall? They did it right after there. Oh, okay. Yeah. Okay. Also, we got now. All right. Say, it was right after. It was right after. Kaya mea mo whemau he kau whamau, mau ia peke tau mau, ki mua patau hoko atu, koe fōi. Kau pehe koe o wau mahu i ana, this is the most important part of today's competitions. Ko e whiawhi ko e hai ane pe. You good to Gabriel? Yes. We judge them different, separate. Yeah. But we're going to bring them together, combine them, or Yeah, that's going to be okay. So that's why he called them again, because you've got the numbers and you pick, the number you pick, so more those numbers. But all together again, over there, tonight, Finalize it. to finalize.
So now this is the physique for masters. Yes, master physique. The old one. Sai ko tui ko si mau mari ko whamau. Hangi ko kala noa. Masi fukoni. Ka pawe te tau tau to whamau. Fu fihi, fihi ia. Ako whamau pe mo fika fihi. Sai hoka tu te tau hoka tu lewa ki he physique. Peko talau se mutu ko ia matatahi. Ai whanau lalahi. Peko master. Ai te tau hoka lewa ko ia i he Hawani Padeo. I'll give you the numbers now. I'm sure it will be easier for you judges. Eh? So, number 18, number 23, number 18. So there's number 18, number 23, 23, number 22, and number 31. Number 31. So those are the numbers on short master physique. Short, number 31. So there's only 4 of them. Io, algo. Master physique. So there's no sort of for Io, no, for Tokohima. So we were meant to do it like short and now we're just going to hold them all in. Yeah, easier. Because Tokohima, Sai koe whakaukau ke te whāwiange, whanongo, especially the judges. So we were meant to like divide them like how the junior was. Umake aike loa ko no. But because the whamanat mai e he whamau, ka pāu na toko si ipe. So it's just 9 of them. Is that alright? We just bring them all together. Umake all those. But anyways, they're also ufikani. You still want me, or we just carry on with because like how we used to do it. Sai, I he whaingamari ko ni. Sai, koe tō taha uaki. Ladies and gentlemen, aia koe tamai o eiki koe ni o nofo I Havero. Pea koe tamai o eiki koe ni ka tō lahi pe e whaakau ki he whenauhi. E tau whenauhi sinorerei. Ka u whiawhia ki tō kau mai a honi. Ma koe tamai o eiki koe ni whika watonu. Whika watonu. Number 23. Number 23. Tika ua tolu, hoi pako kainga katako ki paspasi mai. Wheo whaaki, ono. Let's go. Ki he talau sese matakahi, hoi pako kainga. Hameru roto, wheo whaaki ono kako tika ua tolu. Aki. Malah, ake koe whakatala noa, koe tau kau tamalalahi, ngau nau toko si ipe, te nau hau whakataha te nau tōru. Ka koe tamara eki koe wheo whakiono whakai Hameru. Malah. Koe toko taha hoko, kata tō pasipasima, wheo whakiono, hupe ki turiki, whaki, koe toko taha hoko, aia ko tamai o eki koni o nofo ia I whangaloto. Pea ko tamai o eki koni number 22, judges, number 22. The next one is number 22. Aia ko tamai o eki koni o nofo ia I whangaloto. Pea o whiawhia, ki kau mai ki he whiauhi o I ahoni. Ladies and gentlemen, kana ki paspasi mai, Stanley Fehoko.
Ai ko tapai ai ko ni pa mai pangaloto. Bibia ki kau mai dia u ki oi ahoni. Stendi ki hoko. Let's go stand. Balas. Kadang doi pas-pasi mai stendi ki hoko. Koe tō taha hoko koia, ki tau whiahi oi aho ni. Pea ko tamau eki ko ni, nofo ia I hahake, pea koe ne whika, ko whika tōku taha. Ladies and gentlemen, number 31. Paspasi mai, talo pahulu. Ko talo. Kalau boleh tambah lagi, kalau kita tahu, hekon kai tahu, kalau kai lah, kalau tahu, ihelai lu, malah, let's go, malah, ihelai bebas sih. Kadang kita pas-pasi mai, tapi eki koe. Talo pahulu. Look at the number, judges, number 31. Look at the number 31. Talo pahulu ia pea koe whika tolta. Hokat koe ki ai, o kupiai e tamau eki koe ni, pea me he koris ko tupou ka une veipa, pa moe kau kamakalalahi. Ladies and gentlemen, pas-pasi mai. Whika tahamaru e ni judges, Solova Taufa. Solova Taufa, whika tahamaru. Solova. Hawai begi loto Solova. Malah. Let's go. Ayah ko sisi tahan e kau kamalalahi. Kau tahaua. Solova. Malah. Sai koe hoko atu. Kadang koe pas-pasi mai. Solova Taufa. Kolis ko tupou. Sai koe hoko atu hoi ki pamua kainga. Tamai mai ki koni pamei amai le krofo. Koe tota koni koe chief instructor. Oe chipi koe koe matatoa. I tofoa. Pea kone kau mai ke whiauhi. Pea koe whika o tota koni o whika wano. Number 26 for our judges for today. Ladies and gentlemen, pas-pasi man. Ofa Faoso. Yeah, that's you. What night, yeah, night. Angke ko kumei ko tapai eki koni ko e kau me mi pakoia. Oi tau Bodybuilding Federation. Ngau e Jimmy. Bea hiki be tau toru. Ari e su. Kadang itu pas-pasi mai hoi ki babon kaima. Reka ko ho. Ofa Faoso. Alright. Right your day. Say, koe hokan koe ki ai. O ki ai tamai o e ki e ni. Pea mei maofaka me pakoia. Pea koe, the number for this next person, ladies and gentlemen, we have number 24. Number 24. Kako tō taha koe ni. Taha ko lai pe ne kau mai ke tau whea auhi.
Pea mo tamai eki koni paspasi mai. Te vita fui maono. Let's go. Let's go, Vita. Ake go ko mea I. Ko kau fa mau na upai mata ia he dai mini. Ka mata I pe he lo ta lo to mai e. Fu fai mata ia au kito. Kai te ke ilo pe hema pe matau. Pe opu pe ho pe na fa ho fa. Ka pe he. Karas ke koia o pola lahi. Era que mais mai, se vita foi mano. Let's go. Hopa tu ki ai ho e ki papo kainga. Ko e tamayo e ki ko ni ia. Pea ko e tamayo e ko ni pea me na futoka. Aia ko e tamayo e ko ni ko talu e fe au hi ana ia. He tau atu, hau he tau osi, hau e pe tau ni. Na ko tamayo e ki ko ni fika wa fitu. Ladies and gentlemen, number 27. Kako ito ta ko ni fia o pito ke fari ali ta o ni paspasima kami manuka kay ko namtoka manuka ko kay lai na me mui manuka paspasima una loto tamalea. Let's go. Kalah Leka manuka ni hoi mabagai ka mo bea pa kiai. Oi tamai e ki ko ni. Oi basta ki kutua ne ka we mo ta posi do mo ai da tokani. Ni niu ka to dia. Benani kunai ha ni tari. Pamjau do. Una lota tabarea. Kosima uhoa. Ada ke lau mai kau. Hange go ko bia I hoi ko fa bo fa o pito ko tano ane nai fai ngata ia o pito e kau fa mau e ko e vei pa ko ni ko e vei pa ia o fa bo fa kada ki to paspasi mai hoi pa bo kana una loto tabalea mala sai ko e hopa ko he hopa ni o ia tama e ke ti bia nei Kolomotua, with number 29. Kabay Kolomotua, number 29. Kau ia I kau tokoni lahi au vito I tau federation. Kau defito ke o teu mai ko ia tau whanau kabay Kolomotua. Kau ia whakamalo lahi fo ke tamau eki ko ni. Kau ne toi roto pe ke kau mai I tau whakaari ko ia aho ni. Fika wahiwa paspasi mai hoi mabakai nga ribeti tau malolo. Let's go. Kau le kaya mabensia. Hoi papakai nga Kolomotua ia. Maala. Kau ko kala toa. Pamalo mo tokoni kamata ni Kolomotua kami ni kau juga. Pero pengai lai tau panau kami Kolomotua. Hoi papakai nga paspasi mai una loto. We kada ki. Ribeti tau malolo. Koi whakaosi, pia maae fisiko na master po koe kakai lalahi. Aia o koe tamai eki koni judges number 25. Number 25. Aia ko tamai eki koni kamei hihifo. Aia une whafafonga I katoa mai a hihifo. Gie tau whiau hiko ia oe ahoni. Pia une fia ki kau mai mo ki tau tolu paspasi mai. Si diveni hala wafu, fika wanima. Let's go.
kata yang nganoa. Tu bebo de keu, malahi. Let's go, Wendy. Kapag edi ko ni de hanga ya pa ko nga ya sifo. Fika wanima. Leka sifo. Kadang itu pas-pasi may hoy pagkain ka. Si Diveni Hawawaku. Ay, tumawag biyay. Saya, kuya befika kwa nyumba ya ulimani mwa. Aiwoa, kahabani, watu, wasiku, wadima. Iyo kutu yo ku fai kata ia kita tahu kau fahamau ke ko kala no de nai ka bo la pe ko ilo ko fai kata ia pe bo to Saya ki holomu ya de kata main mua ki manga mai kata main mua kata laku malah kalau
Sai ko tu yo ko Lele, ma kadang-kadang togi pas-pas mai. Kau yang main DJ tu ki lakukan apa kau fasi ki laku tu mau pe fitu ke yai. Frau si tu pe aku ni os pe goya pe ke lava tu ayah ki hinavai ki mana ma ki ya lele. Let's go. Alahi. Go Vita. Malah. Saya kadang kita lepas masih mai. Kalau kita lepas masih mai, kita pukul. Malu. Pak apa Allah. Saya ia fai mari ko ni ba pe te tau ki break pe minute tahanima tan ko ya au ko da ko ka ba ko ni ko apa ke na o pe pa i tau se loto o te ko ki mana ba and at the same time ki break ko ta ko fa mau ki bumbu agi hi buai ta do so mau
Peke wau pe ngai lang ko to pe ngai ngau te mau fai ahon. Dengan ngai fai ahon pun ki pula mari tak mo mau mui atu dengan mau tom do mau tom do fai wa fasi pas mau amen. Sai whamarola he ni ko ngā koe loturele e whahau koe Moses Matitau Tolu tiutaka me Kolisi Kotupou o whape ke utakari whiwhia I motolo kotoa pe I he ompongina ata te whida I motolo ko mea mai I he interneti pe ko ngaru o pe ki he tau polo kalama pre-judge pia koe Mr. RMC wanoa pia ko whape ke uhanga po introduce no at pehene na tolo kuna hoko ko ka whamaro o e pongpongi ko ni ke lave pe mea e motolo ko pe hoek pa ko ka kai fonua o na tolo ko to mai ke na uhanga o whamau I ai fe au hikoia o e wanoa RMC aia ko e whamau fika uraki ki he fe au hikoni I he tauni ko Francis Moala Aia koe tamau eki koni koe tokoni presidenia o tonga bodybuilding federations I tongani pia koe tamau eki koni tātu olahi ene whawhawhunga ia tongani I he sino relei I ngahi whiau I ngahi tau lahi ki mua kamata pe ngahi wafi mahi wa hapua I pe o au mai ke tau ko o si na ne wholawat pa ko timi ki di Kaletonia o whawhawhunga ia tongani hoko mai ki ai o ki ai kaunanga ko Viki Fiefia Oe kaunanga koni koe kape pamboia oe kaumemi pa poate koia ai tonga bodybuilding federations ai nu marumaru ai kaureka kono nati na fe auhi ya kono ta koni ko to konsi Italia ya e ta o hake ta o wanoa ai ne hoko koe trainer I he tafako ko whapalo sino ya o ne fia moia I hoko ko to ta ha famau o hoa koni Pea kai ngatai koe tangata koe ni kai ke sola ia ki hatotaha I tongani ia ko Jason I totaha koe ni koe ia koe pule ia tanoa pea kai whamaro lahi kate ia koe lau ka koe ne lele po kalama koe ni I tanoa pea koe Popo been a really good supporter for the sport and also for Tonga as a whole so we so happy to have Jason as one of our judges for Mr. RMC 2020 Pea kai ngatai au heni foki pea mo tana tau peau au kai ke sola hata ke tokotaha ko ni a business woman pea kai ngatai trainer hoko pe ko tana ko tahe au trainer pea nai whakamau pea tana ki mua I ngai whi auhi sino lelei ki mua a tongani pea whakawhiewhia o ne tari lelei pea moe ahoni ke hoko koe whakamau ki Mr. RMC wanoa Pea kai ngata hoi pa koe kai ko hei whaka pensimani koe taha eni ai kau whakatonu lea a tonga ki siaina pea whawhawhunga ia tua tongan ki siaina pea kai ngata ai koe taha eni kau me mipa o bodybuilding federations o mune hanga whawhawhunga I mai kau trainer whawhawhunga I mai pea koe kau coach ko ia ai tonga bodybuilding federation ke hoko koe whakamau e ahoni pea koe whaka osi o tau miheni ai pa ko semisi whanua So semisi fonua o smea pe tota ko toa pe koe tota trainer ia ke di koe I karitahi ko kap koe tau ko osi pea o ku kai ngatai ko tota fai ako I sport and science I ako titi ai veve tau pas veve tau ni pas iai ai ako tau ko whakamau That's all our judges for today ai ako hango lau tau fia o koe ia taha e ta relate ki tau polo kalama hange ko ai polo kalama ke Toda ko ka pe ia I ne whela vei ka mo si poti. Sai he whainga maari ko ni ke tau pe whāroa. O tui o ko si whiu e kau reka he kei whātatari ki whai mo nau laka mai ke whunga Stacy ke nau whakaari pe anga pe hemero. Te tau kamata aki a e physique pe ko e talau sese mutu matatahi a ia pa te tau kamata pe a me he junior divisions. Hange koko lagu ka nai pa te toto whakamanato pe koe ngahi whika, they will come in randomly. The numbers will come in random. So it's up to you to look up for that specific number so that you give the specific marks to whatever specific number. So ladies and gentlemen, kake tau te whakaloloa. Koe toko taha te hanga hopoki. A e tau mala I he hoa koe ni,
Ko e tamai o eiki koni pa me whakaloto, pea o kune lolotonga ako i he korisi kotupou. Kata ki hoi pa kai ngā moki paspasi mai. Jordan Vailala, let's go. Let's go, Jordan. Sai, patani ma Jordan, hoka ki ai, tu ai pei, ku ai pei ai Jordan, o hutau, o hoko mai ko tō tāko ni, pa me sopa tau whahau, aia o ku, ako i he korisko tupo, paspasi mai, tua merie, yongi tau, paspasi mai, tua merie, yongi tau, Fika Tahiva, number 19, tua merie, yongi tau, tua merie, yongi tau, Marie. Alah, ayah betul tahu ni kata Hiva. Malah. Tua merie yang tahu kami sopu. Hongwa tu kiai, hoek pabekai na. The next contestant is he's the number 3rd. Kami Havelu, ako i korisko tupou, paspasi mai, hiamasi Whakarelu. Let's go. Let's go, Masi. Ayah mas, ayah mo, kaya mas Whakarelu, kami Havelu, bea o kulotong ako i he korisko tupou. Paspasi maya hea masi, sai goi hoko atu hoeki papekai nga, ki he Fika Homofulu, the next one, ayah koe Fika Homofulu ia, bea koe tamai o eiki koni, bea mei perehake, o kulotong ako i he korisko tupou. Hoi papekai kata paspasi mai, kini tolo final. Mari, mari. Mari, mari. Ayo tolo. Ayo kota bayar eki koni, totong ako i korisko tupou. Kau main tim ko yang tolwa ya o budofo ata mayo eki ko ni I belehake. Malah sai koe tokotaha Fika Nima ki he tau whiau ko ya au ni but he's number 2. Ayo ko tokotaha ko ni Fika Ua. Pea mei Havelu Niku wako ye korisko tupou. Tokotaha ko ni he's number 2. Aia pa mei Havelu Niku. Oe ki papakai nga paspasi mai pasiri masima. Let's go.
Ko pasini o kune nofo I haveluriku pea o kune ako I he korisko tupou. Hoko atu koe tamayo eki koni kune nofo pe I tolonga ako I he korisko tupou. And it's going to be number 8. Aya ko fika valuia. Judges, this one is going to be number 8. Paspasimai. Siua sitanilei. Let's go, Siua. Siua. Ake ko utano ane nai ko tama eki ko di ute tofo pe toloa ako ai pe kolisko tupo bea o kune fia ke whakoponga mai ai kolisko tupo siua sake para me masima siua hoko atu ko eki papakainga ko tama eki ko tofo ye tukutuku bea o wako I kolisko tupo and he is going to be number 12. Number 12, this one is going to be number 12, judges. Nofo I Nuku, ako I Korisko Tupo. Ladies and gentlemen, give a big round of applause to Kopano Tahifote. Let's go. Paalah. Marie. Uwa. Aya ko siwa ake ko talatoa. We tapai eki koni we ko Kopano no ko nuku. Dane ako I he korisko tupo. Pamonga pama ai short division ai junior. Pama osi kame korisko tupo. The next contestant is going to be say now the boys are ready. Judges, we're going to go straight into our forearm junior bodybuilding, and that's going to be the first round. Say, do tai fefia, I modolo. Ye tau konga hono ua koe e tau wheauhi koe ki he prejudge pe koe fuafua whakamau koe e tau wheauhi. Pea aia koe, we're going straight. This next part of our competition is our bodybuilding competition. Aia koe konga koe ni o ku talau sese loto. Aia koe konga koe ni ku toi ki I manifi angi e tau talau sese ko whatapu pea hange ko mea I koe tau hange ko la ko tau whakaofi ni ki mai wheauhi ko o whakahoko pea e tau ko o sina lava toa e toko hiva o wheauhi I wheauhi ai Pasifiki I New Caledonia
Pea na e maua e tau me tari koula e tolu, ko tau ngahi me tari siriva pea mo polonisi. Peweke tau i paspas ki ai, Pea ake koe ko whakatala noa, o tui pe o kui hene kau tiuta koe a koe ai korisko tupou, ange pe o tau o silawe i pe ana e whakatapu, pa koe kai pia kaku, ai teke pea mo e whakaamu, ke toko lahi mo e tau kau division i he taimi ko hawa ki he tau sese loto. Pea kono mo ni koe anga koe tau whiululu whenofo pa mo mea ka koe kapau o tau whakaamu, ke au au pito ai tuunga o kia i sipoti o kia i whakaamu ke tau whakakato pea mei tongani o kawa tongani e te nipa koe a South Pacific Bodybuilding Federations pea koe tahai a ngahi qualify ka koe ngahi mea koko whe mau koe ai whakaofo ofa sino e tau whanau pa koe ke tau to e kia tahai ta e tui pe ta e kau ke whakaukau koe ia ka koe whakaamu e marape ke tau whoo na ia hakau whanau i e gymnia e unuhi mai pia koe tau whoo hoe pa koe kainga o tau host ai at Pacific o tau host e tongani at Pacific Competition Bodybuilding i he tau whoo ne tonu ke tau host he tau uni ka koe uhinga koe mahaki koe tuku i he o whamamai lahi koe tuku tau tawhanga koto ai o mātuku ngai e ne toloi ke tau whoo koe ai ku whiawhia apito kene a kau tiuta pa pe korisko tupou, e whakakau ki ai, whakatalanoa ki ai, ke unuhi mai ha tau whanau, e whahano teu i ko ngā ko whi au he tau whou. Ko tui koto o smau maari mai, e weke tau ki pasipasi ki ai, ki pasipasi ki ai. Ko e toko taha te me hanga hopoki, pe kamatai mai a tau Stacey, ki he junior division, i he bodybuilding, and he's number 21, pia ko tamai o eki ko ni, I believe he's 17 or 18 years of age. Ka une loto ke ne veipa i he bodybuilding, pia o ku kamatai mai a pa me sopo tau whahau. Ladies and gentlemen, paspasim mai, Jimmy Harrow! Let's go, Jimmy! Let's go! We have Samuela Taofi, fika ua noa, paspasi mai. Samuela Taofi, fika ua noa, paspasi mai. Let's go. Let's go, Samu. Hau poki, posi pe, o pepa holo mui, mai toki ui ho posi, na whai ko moru mo toho no ui atu. Hoko mai ki ai, fika tau noa, paspasi mai. Haangana tala noa, paspasi mai. Let's go, ngana. Let's go! Let's go, mana? Angana talanoa, fika tau last for junior bodybuilding divisions, ladies and gentlemen, fika uoa, Stanley Fehoko, paspasima, Stanley Fehoko. Let's go, Stanley. Sai, kata ko kisu maniloto, kuno maniloto maari, mama ni lepe, ai tudo foi manga ko ilo maari. Let's go. Ya fanong lai, dia tahu pengamaau ko posi. Go. So relax. When I turn to your right,
Wanna turn to your right. Wanna turn to your right. Wanna turn to your right. Now relax it. Relax. Front double bicep. Straight. Now relax. Face to the rear. Lagi muy. Rear, double bicep, show one calves. Relax. Face to the front, I'll make one. Side, front leg spread. They will strike. Kappa kappa. Relax. Miss Maria, lagi muy. Rear leg spread, show one carbon. Right. So relax. Face to the front.
Choose any side. Side, tricep. Body man. Straight. Side relax. Side chest, choose any side. Straight. Relax. Abdominals and thigh. Straight. Relax. Pose, muscular pose. Strike. Relax. Kata togi pas-pas, togi pas-pas. Ki relax tu, relax beai. Lotong ako e frau si osi ko tu ko e hange ko mo beai. Fa pito e te ko ni ko kamata ka ko hango la toki vete ki mai pe ka fa mau. Aya e bahino ya e fiafia i afo. Pia kaki ngatai lotong ako ya ko e fratalo ako ni ko tu ko spau mari e mai agina tolu te na veipa ihe open bodybuilding division ai ako tu na spau mai pa me mui ko e mau be judges pa mo ki taalo mai kaki holo e ka kata ki manava dia na to hale ka buat dia ha influence Allah. Saya ikut dulu si Lele, Femaria kau mau ya, misi malo. Lotong aku yang kifika kau Fefine mau kau tak kata malo, Fefine kau mau pas-pasi mai
Pasi mai kau taman, o lama o ahli ni pai, jadi anak kau hata, o favo ofa upito. Hagi ko lau, buntu yung uslabe ipe to tahan ko to ape. Kue tahan ni I support o usmamo ni kue commitment, biar mo ngai sacrifice, hanga ki kai, inu mea kato bafamalo sino tahan ni support o pere kesi upito. Hono toka nga i kafaaki ko ya. Kau tahu semua mo ni kau tu apa kiai. If enggak mari kau ni lontong aku ya, famau popo kau ya, kau famau, udah famana tu supe, kau apa kau afi, kau ono kamata ida kau kalama ihe holo akfo, ya ibe berkau lagi, ya ini mah berkakai mo ni, mungkin kakai mo, semain pun kau tahu dolphin aku tahu organize kau kalama, pea kau afi, ayah Koi patapa e ava ia I fa e fiafi kamata huai ka mo DJ pa mondea pe agone kamata da programa agone ono pe kai ke to ni kamata le ba da programa I ono pe aia ko ai fiafi e fa mari goni ko dos mai e tau kau panel of judges e tau hoko atu ki he ko ma fa osi ko ia da prejudge o e pompongini Pea koe hoko atueni ka te nau tolu te nau veipa I Master Bodybuilding Division aia o kuia ia toko ni mai te nau whaari ma te nau tolu te nau veipa I he division koe ni. Pea o ku kamata mai ai fika koe fika uafa number 24 judges sio hifo iho pepa pe nolo number 24 fika uafa Kau taman eki koni, biar me kolfo ope, mafanga, taman eki koni, kau tahu lah pe ne kau mai ke popo, kau teki hono tale niti ife au hini, biar au bune veipa, ihe division koni ai Master Bodybuilding. Ladies and gentlemen, give it up for Devita Fuimano. Fica uafa, Devita Fuimano. Let's go, Vita! Posi vale pe, kuile tawa turiki. Hoko mai he tua koia o Devita Fuimano. Ofa Fa'aoso, Fica uaono. Ofa Fa'aoso number 26. Ofa Fa'aoso pe Kolofo amaile, ofa Fa'aoso. Go ofa. Ala. Koe hoko mai koe tua pa ofa. Fika Uahiva. Fika Uahiva number 29, panel of judges. Lipeti Tamalolo. Koe ki laku ke Maria Peti. Let's go. Laku meo te ki mareke tapakio a kua te laine. Hoko mai e tua koe a Lipeti. Number 27, Fika Uafitu. Tua Lipeti, number 27. Pas masih mai, una loto tabarea. Go una. Oa, mama lahi. Pea o una loto tabarea ya. Pea o Fa'aoso sikoia ke dei pa I toni makoni. Fika ua palu, number 28. Number 28. Pas masih mai, kaya ni tuifua. Let's go! Go, malahi. Sai, uno be io peti uno che voi manca il lotto, poi per va data deva poi vai poi tappe poi tu hai. Yo. Malah, saya kemari kata ke pas masih main. So relax.
Want to turn to your right? Say, kada ko memori, di mo bilang lagi di Asia gitu, kata gitu. Want to turn to your right? Want to turn to your right? Let's go. Want to turn to your right? Let's go. Side. Front double bicep. Dip, straight. Side relax. Side. Face to the rear. Rear double bicep, show what counts. Side relax. Face to the front. Let's go. Dios, Dios. Side. Front leg spring. 2, straight. Let's go.
Mrs. Maria. Maria, let's spread. Show what counts. They strike. So relax. This is the front. Go. Side triceps. Choose any side. They strike. Relax. Side chest. Choose any side. Side chest. Side relax. Abdominals in 5. Deal, strike. Go. Relax. Last pose, most muscular pose. Deal, strike. Relax. Sai ki tu pe ai ki relax whakapāpēla pe. Lotonga ko ia ko whamaupo mai ai kau tangata po kau whiwhine tau kau whamau ai tau ngahi ola. Pea lotonga ko ia tau whamaupo po i fō. Peweke tau te awa pasi leo lahi au kito. Tau tangata
koe open ia, wakakalala taha ia koe e tau whi auhi bodybuilding koe ia I tongani, I he taini mi, koe toko ni ma koe ni tautu koe ni. Pea kia I whakaamu ki he tau who o, ko tui ia pene kotoro koe heni. Unga ke to e toko lahi anu, ka pau e mau ha tau koe toko ua noa pe heni, ka mani. Ko tui e hoko koe whi auhi o tau who e te whawho o whange. Ka kono mo ni, ka o shipe na tolo o si whu whawho pa mute peta au ni. Toi ki tu mau una na to ai pe koe mea mawinga koe a koe I ahoni koe kakato ni tau prokalama ni lava pea ko a FIF leva koe whainolo au pito ia mahino ai pea I raki ua tolo ngahi TVC pea kai ngata ai pea pohai tene aveki api ai hingoa ko Mr. RMC I wanoa. Fefeke te ki pas-pasi mai kau tangata koni malo pito. Lava ko ai haki ki ipu vai I kone lava ia tau toksio ai fiafi. Pekai ke kata I o game mo tau fi au whakaho. O uia ko tanoa Biggest Loser o kau ka mo ia I fuaki pare ko ia ai fiafi I afo. So if you're here, how you for ai fiafi ke fuaki mo pare ai fiafi. Pekai ke ngatai ko osko atu ai falani ai fanawako ko ia pa meitoloa. Na sabe ke ta ke mo ki uta tui mai falani ai fiafi. Pekai ke ngatai botol kon ko I komiti te ke mo falani ke feinga I ka falani unga ke tu ia popo ke papa ki. Oye pa. Ka koe whakakatoa, koe te whamanato tu pe koe ono ai fiafi. Ka koe whaawa kai matapa, ka pau te tau iai, ka atoa ki mua e ono, ko unga ke mou teu. Seko whai ahoni whaafofa pi te tau kaimi, ko loape ke tau teu. Pea, te iaha mea utokange ka whamau, ki mua pau awe whangamari ko ni ki he tiutapa me korisko tupou, ke whaosi ai pe tau prejudge a ka tau lotu, pea tau doksio ai pe ai fiafi. Ia tau pe laka. Pausos pe poto, Sai I whakamari ko ni ko kore ki tiutapa me korisko tupou, e whaha tau lotu, paosa ki tau pukalama prejudge, o e hoa ko ni hiri pe ko ia, e a lapa te whanau malolo, teu ki ai fiafi. Malo. Tapi a fio to mati. Tapi penal charges. Tapi komiti apa kau coach nau kau mai ki support ko ni. Ke kau tangata ko nau fa funga ya tongani. I fia ko di pe ke fa no ko ni ko tupo ko stonga ya hona. Mo hai pe kau mai ke fia ko ni. Tu pe ka funga ya tongani fa lo fu. O mamata e sportini, sporti fra for bit manako. Ko tu I ka ke fra ma komiti ka to la fa na o ka fa me ki tongani e fia wi. Ko tu te mau te la ki ai. E ko sko tu po ko sporti e fo. Ko formalo atu di motor he lawa le fata ya hon mau popo ka kata mai no mo por kalama ko fia ke ka mai age pe ko e fo ai ko o tala monuat ke di motor formalo ke fanau ko ku ka o fia o ya hon malo pito e fo ki mai mo tale ni di mo time ke tau fo ga ya pura ga pe mo fo pe fo ke ga ya ko tala monuat ki ngala kula ba tau faus o formala to lava fatongia e komiti na nau feinga ki ai ko taleniti ai o tua fa kolo aki ani nau manako ki ai o manako ai ba man
pe au fia e kakai, pe au tokanga ki e whanau e whanua, ke nau kau, i whakaanga e taleniti o tua, o whakakoloa ki nau tō. Mau whakamaloa te lama e whatongi e pōpongini, ki e pūre o e tano a, ka mai komiti, whakawhainga maari e hotelini, ke whaia e whatongi a koe. Mau whakamaloa ho kau mai, whainga maari e fia, merino, pe au mau kau whataha, ki e pōpō ki whatongi e mamafu koe. Koe ola, pe mo e ame wau ke e ngāwe ahon, e tuku e ke whalangi a ke a whiona. Ulua ki nau kau kotoa pe, ki whalangi o tua e ahon. Kohe ki tāpua, mai komiti, kau mai hoteleni, kau ngāwe, pe ki si whanau kotoa pe nau kau, ki e whāria le ahon. Ki hoko kotoa e whiau hi, koe langi a angai a whiona, i e whetu kotoa pe. Koe lotu e koe whakawhetai atu. Whai pēni he krese eiki ko Sisu Klais, ko whalanga tūka tamai. Whio e lau mare maane o ni, no fwoi e tek mau tolu kotoa pe, o nā ke hiki, ka e whai pēo o tai ngata. E meni. Malo pita.